Meta tkun Prim Ministru ta' pajjiż żgħir ikollok perspettiva aħjar, tkun aktar f'kuntatt mal-persuni u għaldaqstant taf eżattament x'qed jistennew in-nies dwar politika Ewropea u domestika. Naħseb li dan huwa ta' vantaġġ. Sostna dan l-eks Prim Ministru ta' Lussemburgu, kandidat tal-Partit Popolari Ewropew għall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker f'intervista mal-Gazzetta Il Mument. Juncker qal jekk ikun elett fil-kariga u jkompli jiddefendi l-pajjiżi żgħar fl-Unjoni Ewropea għalkemm hu perswas li pajjiżi żgħar jafu jiddefendu l-interessi tagħhom u semma lil Lorenz Gonzi bħala eżempju ta' kif pajjiż żgħir ikun rappreżentat tajjeb. I was always defending small countries in the EU, and small countries, by the way, are defending themselves very often with a great success. During the term in office of my good friend Lorenz Gonzi in Malta was represented in the best way possible because he never refrained from making his point when it came to Maltese interests. Mistoqsi xi jqis bħala priorità snin li ġejjin, Jean-Claude Juncker isemmi l-ħolqien tal-impjiegi u tkabbir ekonomiku, il-politika barranija u l-immigrazzjoni. Dwar din tal-aħħar, Juncker sostna li spiċċa żmien tal-wedid firħa u hemm bżonn politika ċara appoġġjata mill-Istati membri. Migration is an issue which has to be tackled in a more proactive and solidarian way, no longer empty promises, but a European policy supported by member states. Juncker qal li jaf eżatt x'inhuma l-piżijiet u l-pressjoni li jiffaċċja pajjiż żgħir bl-influss tal-immigrazzjoni. U qal li fl-1999 il-Lussemburgu kien qed jospita aktar refuġjati mill-Kosovo minn pajjiżi ferm akbar bħal Franza. Dwar il-Munita Ewropea, Jean-Claude Juncker qal li fil-waqt li n-numru ta' pajjiżi li għandhom il-Munita Euro għaddew minn kriżi kbira ta' dejn, l-euro sorprendentement baqgħet stabbli u saħansitra ssaħħet fil-kambju fil-konfront tad-dollaru Amerikan. Il-Greċja, Spanja, l-Irlanda u l-Portugal ħerġin mis-sitwazzjoni li sabu ruħhom fiha. L-Irlanda diġà ħarġet mill-mekkaniżmu tal-bailout u l-Portugal ħireġ mill-mekkaniżmu aktar tard dan ix-xahar, filwaqt li Spanja u l-Greċja għamlu passi kbar il quddiem. Madankollu sostna Jean-Claude Juncker għad fatal xi jsir fejn jidħol il-ħolqien tal-impjiegi.